Abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje intwaro zikomeye cyane barasa ku birindiro bya M23 muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatandatu kwa 2025. Umwe mu bayobozi ba societe civile aho Ibukombo muri teritwari ya Rutshuru yatangaje ko abarwanyi ba Wazalendo aribo bagabye igitero gikomeye ku barwanyi ba M23, ari nako bigamba ko badashobora gushyira hasi intwaro. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye kuba mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haherutse gusinyirwa amasezerano agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibijyanye n'iyi mirwano turabigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yahaye gasopo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusinya amasezerano agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kwirinda ko iyo ntambara yakwira mu karere kose. Donald Trump yateguje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kimwe muri ibi bihugu kizagerageza kwica amasezerano basinyanye, kiziringira ingaruka zikomeye kizahura nazo. Aya masezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nta kinishwa. Abasesenguzi mu bya politiki bakurikiranira hafi politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari batangaje ko aya masezerano ashobora kurimbura imwe muri leta z'ibi bihugu byombi byayashyizeho umukono. Byinshi byatangajwe na Donald Trump kuri iyi ngingo turabigarukaho. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Societe Civile Bwana Jonas Chiombera yatangaje ko amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gaciro akwiye guhabwa kubera ko uyirengagije uburibwe bw'abaturage ba Kongo bahuye nabwo kubera intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo bashinja ko yatewe n'u Rwanda. Bwana Jonas Chiombera ati, dufite ubwoba ko abafashe intwaro bakarwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwinjira mu gisirikare cy'igihugu cyangwa mu nzego za leta. Dufite ubwoba kandi ko kudahana bizakomeza kandi ko abicanyi bazabayobozi babahohotewe mu ntambara. Igitekerezo cya mbere kigomba kuba icy'ubutabera, niho tuzashobora kubona uburyo ibintu bishobora guhinduka mu cyerekezo cya nyacyo. Uyu Jonas Chiombera yashimangiye ko ayo masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazagira ku musaruro witezweho. Ayo masezerano kandi ngo yirengagije rwose abanyekongo bahohotewe n'ibyaha by'intambara, ihohotera rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato n'ibindi byaha byinshi cyane byibasiye inyoko muntu byabereye mu burasirazuba bwa Kongo. Byinshi byatangajwe kuri ingingo nabyo tugiye kubigarukaho, aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo batitaye ku masezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bagabye ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda muri teritwari ya Rutshuru muri groupement ya Bukombo. Ni imirwano abarwanyi ba Wazalendo bakoreshejemo intwaro za rutura mu kwibasira ibice bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Rutshuru muri groupement ya Bukombo. Nk'uko amakuru dukesha Radio Okapi ishamikiye ku muryango w'abibumbye yabitangaje kuri wa gatandatu tariki ya 28 Kamena 2025 habaye imirwano karahabutaka mu mujyi witwa Birambizo muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yasakiranyije abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba M23, by'umwihariko abarwanyi ba VDP Wazalendo mu mutwe witwa CMC bayobowe na General Dominique Ndaruhutse barigamba gusekagura abarwanyi ba M23 mu rufaya rw'ibisasu bya rutura. Kubera iyo mirwano ikomeye yasakiranyije abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23, abaturage bakwimishwaro bahungira mu bice bitekanye. Ni mu gihe abandi bagumye mu nzu zabo birinda ko bahitanwa n'amasasu cyangwa se akabakomeretsa. Umwe mu bahagarariye Societe Civile muri groupement ya Bukombo aho muri teritwari ya Rutshuru yatangaje ko imirwano yatangiye ahagana saa 6:30 z'igicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025. Ni imirwano yatangijwe n'abarwanyi ba Wazalendo
bagabye ibitero ku birindiro bya M23. Nyuma y'iki gitero imirwano yahise ikara cyane, abarwanyi ba Wazalendo bagiye biyongera uko amasaha yagendaga ahita. Iyi mirwano ikaba yatumye abarwanyi ba M23 bitarura ibirindiro byabo biri muri grupoma ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru, aho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabaye mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinyeho amasezerano agamije guhoshya amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo dukomoje kuri amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu ku tariki 27 z'uku kwezi kwa gatandatu kwa 2025. Reka tugaruke ku magambo yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump, watanze gasopo ikomeye cyane ku Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku igihugu kimwe muri ibi bibiri kizagerageza kwica amasezerano kizahura n'ingaruka zikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizahita zigihagurukira byihuse. Donald Trump yabigarutseho ubwo yakiraga mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Madame Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo bari bamaze gushyira umukono kuri ariya masezerano. Donald Trump yavuze ko umunsi wo gusinya ariya masezerano wari umaze igihe kirekire utegerejwe, kuko waje gushyira iherezo ku ntambara yari imaze imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari, ibintu bicika. Donald Trump ati intambara yari imaze imyaka myinshi, bavuga imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi intambara igeze ku iherezo ryayo, n'akarere kose gatangiye paji nshya y'icyizere, ubumwe n'amahirwe n'amahoro. Hari hashize igihe dutegereje. Hari uwavuze ngo niyo ntambara ikomeye cyane yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Birababaje, ariko tugiye kuyirangiza. Donald Trump ubwo yasubizaga ikibazo cy'umwe mu banyamakuru yateguje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzica ariya masezerano Amerika itazamwihanganira na gato. Donald Trump ati tuzashyira igitutu cyinshi cyane ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Uwo ari we wese uzagerageza kurenga kuri aya masezerano azasiga Amerika ihagaze mu nzira ye. Ntabwo dushaka intambara, kandi buri wese agomba kubyumva. Tugomba gukumira ko umwuka uba mubi. Ibi byatangajwe na Donald Trump. Abasesenguzi mu bya politiki bakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na politiki y'akarere muri rusange batangaje ko aya magambo ya Donald Trump yateguje ko amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kurangiza leta imwe muri ibi bihugu byayasinye. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba impande zombi zasinye amasezerano y'amahoro byaturutse ku muhate wa Amerika yasabye gukomeza kuziherekeza ngo ibyo ziyemeje bishobore gushyirwa mu bikorwa. Yavuze kandi ko nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano hagomba gukurikiraho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyashyizweho umukono. Asaba Amerika guherekeza Kigali na Kinshasa muri urwo rugendo. Nanone kandi ku rundi ruhande, nubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinyiwe ayo masezerano agamije kurangiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kongo Kinshasa bamwe ntabwo bumva impamvu ayo masezerano yasinwe ntihashyirwemo ingingo zimwe na zimwe, harimo indishyi z'abahohotewe muri iyo ntambara, imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ntambara, gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi cyane byaranze iyo ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Uwitwa Jonas Chiyombera avuga ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington yuzuye gucecekesha abahohotewe mu ntambara, ubutabera ndetse na societe civile. Umuyobozi wa societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati amasezerano yashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirengagije rwose abanyekongo bahohotewe n'ibyaha by'intambara, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato no gusahura ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta murongo n'umwe uvuga ku butabera gakondo, nta na hamwe havugwa indishyi z'akababaro. Amagambo y'ukuri yose ni zeru. Nta guha agaciro abarokotse amarorerwa yakorewe mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri Jonas Chiyombera, gushyira umukono ku masezerano y'amahoro utabariyemo abahohotewe nta n'indishyi z'akababaro, aho nta na kimwe ubukoze. Yagize ati amahoro ntashobora gusinwa hagati y'amakaramu abiri n'intebe ebyiri za diplomasi.
yubatswe n'ukuri, ubutabera, uruhare ndetse ikiruta byose ni ukumenyekanisha abahohotewe. Amasezerano ayo ari yo yose ahakana ko ari intangiriro y'ibinyoma, ni igitekerezo kibi cyane, ndetse no gutuka urwibutso rwa miliyoni z'abanyekongo babujijwe epfo na ruguru n'intambara. Uyu perezida wa sosiyete sivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jonas Chiombera, yavuze kandi ko sosiyete sivile ikomeje gushidikanya no kugira amakenga kuri amasezerano yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko amasezerano menshi yashyizweho umukono mbere y'uko ayo masezerano asinwa nta musaruro mwiza yagaragaje. Yagize ati, dufite ubwoba ko abafashe intwaro bashobora kwinjira mu gisirikare cy'igihugu no mu nzego za leta. Dufite ubwoba ko kudahana bizakomeza kandi abicanyi bazaba abayobozi b'abahohotewe. Igitekerezo cya mbere kigomba kuba icy'ubutabera, niho tuzashobora kubona uburyo ibintu bishobora guhinduka mu cyerekezo nyacyo. Bwana Jonas Chiombera arasaba ko habaho ubutabera n'indishyi ku bahohotewe mu ntambara, kumenya imibabaro yabo n'ibindi. Yasabye uruhare rwa sosiyete sivile guharanira gukorera mu mucyo binyuze mu kuburanisha mu ruhame no gutanga ubutabera mpuzamahanga mu gihe habaye kunanirwa mu minsi yashize. Aya masezerano akemangwa n'abanyekongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ayo masezerano adakinishwa. Ese azatanga umusaruro yitezweho? Ni ibyo guhanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande, abajenerali bose b'igisirikare cya Kongo FARDC ibitekerezo byabo byose babishyize ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo uburasirazuba bwa Kongo bwabohorwa, abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda bagakurwa mu birindiro byabo byose. Ni mu gihe ubuyobozi bukuru mu bya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imari bari kwishora mu kugura intwaro zikomeye zo kwifashishwa muri urwo rugamba. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bukomeje gushaka uburyo bwose barwana intambara zigezweho zifashishwa mu za drone n'ibindi bitwaro biremereye cyane biraswa mu ntera ndende cyane, bakavundereza ibisasu ku birindiro bya M23 hagabanwa guhusha uko ariko kose. Impungenge zose ku barwanyi ba M23 bari mu bice bya Kavumu, Bukavu, Goma n'ahandi, kubera ko bugarijwe cyane n'abarwanyi benshi ba Wazalendo babazitije intwaro zikomeye, cyo kimwe n'igisirikare cya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko igitangazamakuru cyandikirwa i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa bita Africa Intelligence, kiremeza ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burajwe ishinga no kurwana intambara mu buryo bukomeye, dore ko ngo batiteguye guhara icyubahiro cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'umutwe witwaje intwaro bashinja gufashwa n'u Rwanda M23. Amakuru aturuka muri icyo gitangazamakuru Africa Intelligence nacyo cyakuye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimeza ko drone enye za Wingilong zaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa zamaze gusesekara i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo drone ngo ziteguriwe urugamba rukomeye rwo kuritsa ibirindiro bya M23. Izi drone zamaze kugezwa i Kinshasa, ziri muri drone 10 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Drone za Wingilong ni drone z'intambara zikorera ibisasu bipima amatoni n'amatoni. Umuvuduko wazo n'uburyo zirwana intambara ni mu buryo bugezweho cyane. Izi drone enye za Wingilong zamaze guhabwa ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ziri muri drone 10 zigomba guhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikiyongeraho izindi drone 3 za CH-4B nazo zifashishwa mu gukora ubutasi. Usibye izi drone za Wingilong zamaze kugezwa mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari izindi ntwaro zikomeye ndetse n'amasasu amatoni n'amatoni yamaze gushyikirizwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari uburenganzira bwa buri gihugu ko kugura intwaro zo kwifashishwa mu kurengera umutekano, iki kinyamakuru Africa Intelligence kiri gusanisha ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amagambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, waciye amarenga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo bitazorohera Donald Trump kuyihagarika nk'uko bitekereza. Mu kugaragaza ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo itapfa guhagarara mu buryo bworoshye, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje kuzatora Donald Trump mu matora y'ugomba guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yaba ashoboye
gushyira iherezo ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabitangarije mu kiganiro cyihariye yahaye Hariana Veras Victoria, umunyamakuru uhagarariye bihoraho Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bumaze igihe bukora ibishoboka byose kugira ngo intambara Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka ikabakaba 3 ihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bashinja gufashwa n'u Rwanda. Ndetse kuri uyu wa gatanu Kinshasa na Kigali bashyize umukono ku masezerano agamije amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano afatwa nk'agakingirizo kuko ngo akubiyemo ibintu bitandukanye bitazashobora gushyirwa mu bikorwa kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ibitera utwatsi inshuro nyinshi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga kuri aya masezerano yashyizweho umukono hagati ya Kinshasa na Kigali muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati nta kidasanzwe kiri muri aya masezerano. Ahagarariye kuba ubuyobozi bwa Amerika bwemera amakimbirane amaze imyaka irenga 30 akaba yarahitanye ababarirwa muri za miliyoni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko intambara iri mu gihugu cye idashingiye gusa ku makimbirane ya gisirikare, ashimangira ko inubakiye ku ntambara y'ubukungu nayo igomba gukemurwa mu mbaraga zishoboka. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko ubwageraga ku butegetsi muri 2019 yegereye ibihugu by'u Rwanda, Burundi na Uganda abisaba gufatanya nabyo mu bukungu, gusa ngo birangira u Rwanda ruhisemo gushoza intambara ku gihugu cye. Abajijwe icyizere afite Donald Trump nk'uwagize uruhare rukomeye mu kuba amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC, Tshisekedi yavuze ko ari cyinshi cyane kubera ko Donald Trump yabyitangarije ubwe ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi akaba ahagarariye igihugu cya mbere gikomeye kurusha ibindi ku isi. Felix Tshisekedi aca amarenga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo itazapfa kurangira mu buryo bworoshye nk'uko Donald Trump abitekereza. Yashimangiye ko yiteguye gushyigikira Donald Trump agahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yaba ashoboye kurangiza burundu iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ati iyi ntambara y'akarengane niramuka irangiye, intambara yahitanye ibihumbi amagana by'abantu, bamwe banavuga ko yahitanye abantu baruta cyane abo mu ntambara kabiri y'isi. Rero Trump nashobora gushyira iherezo kuri iyi ntambara ku mpamvu y'ubuhuza bwe, azaba kw'icyo gihembo cya Nobel, nzaba uwa mbere mu kumutora. Donald Trump mu butumwa aheruka kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko akwiye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cya 2026 kubera uruhare rukomeye yagize mu guhosha amakimbirane yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi arimo n'aya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iki gitangazamakuru Africa Intelligence niho cyahereye gitangaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwiteguye urugamba rukomeye. Bamwe mu basesenguzi baganiriye na Africa Intelligence batangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butizeye umusaruro nyabyo uzava mu masezerano yamaze gushyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo bizereye mu ntambara kugira ngo barengere ubusugire bw'igihugu cyabo, ariko nanone badashobora gutesha agaciro burundu amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko afite byinshi asobanuye ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abasesenguzi babona ko amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo azashyira akadomo ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ni mu gihe abandi babona ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ariyo izarangiza amakimbirane. Natwe turaho tubiteze amaso ngo turebe aho bizarangirira. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yongeye kwipima ku guhuriza Perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu nama. Uyu Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arashaka guhuriza ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama yiga ku kibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inama izabera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ku tariki ya 25 Nyakanga 2025. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza niba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazemera ubutumire bwa Emmanuel Macron. Mu kwezi gutaha kandi abakuru b'ibihugu byombi byitezwe ko bazahurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazakirwa muri White House na Perezida Donald Trump w'icyo gihugu. Kuva muri 2021 umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye mubi cyane kubera intambara ingabo za kiriya gihugu zirwanamo n'umutwe witwaje intwaro wa M23
bashinja gufashwa n'u Rwanda. Emmanuel Macron yari yashoboye guhuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi muri 2022 ubwo bahuriraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya UN. Ese kuri iyi nshuro Emmanuel Macron azongera guhuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi? Nibyo guhanga amaso. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.